ole tun tuma kan ena kan thlir ho le tur chu he tun la hin kan thre thawangin barma lampang barma ral tan isu hi aron lian ve view maya hi mi puilam point kan soina sa kan soi chona sa tin kan ti na sa bokani ti chuan social media page rang rang a hianin Facebook lama te kan huwa share tur a omna sa maya ti chuan WhatsApp lama hianin kan ti na sa boka katiang khan soya na sa ma amera chu ti rwal chuanin soi lo thei ani lawa asan chu helama mizoram mizo dik tak te hi kan ril ruya tha maya tin kan ril ruya fel bokani ani na chun mo chu taka chu balmaral tlan then khat hianin min zuama min ngama chuwang chuan an du dan danin an mai ni mo katiang kha thil ni dan tur ani lem lawa chuwang chuanin soi lo a thei lawani chu kan ron soi chu aloga ti chuanin elrik minga thuron kam keuna hi kan share patanga chuanin anoi mi kan share thladoni tu emawang hian keini mizo te hi kan rama ngei kan thla muang lo zo mai don kan mi khol te hian min rig rap na satama mani tia rig rap aron so hi adik chia bokani asan chu thil neu hriat tu thalo hi atam mai ni mizoram chung thingtlanga poni se azol khopuya hian mo thil neu hriat tu ria deuh reng maya kating wang khanin sei chu hi a lo thei lo ni kha karon sei masani sela ti chuanin a noi mi khi lorem ruati pachowina aron posa hi kan chiar lenga zanin dariat le achan ve le dar kuwa inkarvel khanin barmaral tlan thian thum te hi kan kongka lo dingin an zinga pakha chuan ser kher hi in chung lampang hoi hian aron koi kaw ringota kan mi pa te anwa in lan nuwa an tlan chia anin umzi nga la kongpuya inang chingin anin dopa ser kher lek tu ber chuan ka lo ti tlata an dapa aip te atangin an phorsak ngei boka an ngeng ve ngal khop mai an tong thei fal du pakhat kha an pei lain pahni ten lo tlan bo te an ngei ven zui lain pakhat alo bibo man boka thil thleng khan min thuan deuh thu da wang le ani deuh rum awangin thalana chang kan thralawa a mele ro kan chin chiang khop mai mani in luma po me chetan phei chuan mani chau ngam chi po ani to me ulo film khur tlang u aron tia hela hianin hi chunglam panga aron zia tira hianin anjinga pakhat chuan ser kher hi in chung lampang hoi hian aron koi kaw ringota aron ti hi an address hemi hi leram roti pacho hian address engmaron ziak lem lova hi engi omjini ngokatia aron ziak mi alawa an address te hi ron ziak se i thu chiang zokin khaya chu ta po chunin chumi hmuna po chun chu tiang ka tian chun tin kan ni sei thei mei dona aron post tu hianin address kim chang in aron post silawa ron ziak lang silawa ser kher kha engwangaron koi kaw nge ti kha zukhet kha chakom te me mini ta hian mo amero chu heta hian engma aron ziak lang lem lawa address aron ziak lo bok nen khanin han sei ngei na bakom lem lo amero chu kan thri tho angin mizoram chunga cheng kan mizo dik tak hi kan ril ruya tha ema kan ril ruya fel mai ni chuwang chuanin barmaral tlan te hianin kan ril ru ang ngor hi chuanin min lo ngam view po ni se ale lama chuan a om view mai khir ve ila ka du thini chang pe chuan strict ve lamo hanin ham strict ve la ka tiang khanin kan du ve deuh thina chu ka lo ngai to ve mai thina ni engamo chang chuan mo chuwang chuanin tuna te po hian duain an huang tau zelang ti a hla omani ani na chuanin tin hetia mizoram chung ngeya kan ril rui ang pon thama se engang pon filma se ral tlan puthe ta changte kha chuanin ral tlan poni phalawaram tia ral tlan poni phalawin kan soyang Burma foreign train illegal immigrant in aron kala dan lavin mo ral tlan potling lavin kating khan aron kala chuwan chunin hetlam panga huang tauna engang pon felin thamaila hetlaya mizo mi la sa dik tak chenga te hi engang pon kan ril rui tha in fel maila min aron huang tau theilo aron huang tau thiang lo ni min ngam thiang lo heta min ngam ani chon khilama phe chon engangin nge an che tang an lo huang tau thin view mi engama thila ti kha arin thiam thei tlat mai ni an mi zia an zia ni chemo
an zia ka karon soi kai ani chu an zia zu threlem lo mai la helai hetilama an chet dana khilam panga tanga I an chet dan kha Mizoram hian aron kem thani nga ti kha I rin ru akhanin ava zel din ve theini chu kan non sei ve le lokani chu ti chon kami kha kan du tok anga ti chonin engtin nge heta hianin comment ho te hianin comment tu te hianin an soi kan sian zoi nga ti chon hemi hi kan en ho zo Prime Minister Narendra Modi le Min Aung Hlaing inkom na kan nga thlele doni kan en le donia heta zema sakbera chonin ke chu kan CM hi nia ka ngai chu kan CM aron ngai ta pap mai ahum peilu tuka ka thin hirim lu tu CM atang chon be se bo khop mai mi pui kan tang ro langai aron te ni hemi hi mi pui lama tang chonin kan du kan sei thiang ba tlat hatla hianin comment section ani nangin mo anwai hianin hei wang hian an huang taw lo maran tia hemi vedo aron post le hi zona chanchin tharambi kha ani ka ria Mizoram maral tante chu mi khwal ril ru pulawa an omna hmuna pianga caution le NGO in manga khotla nga athei ang in manga nei tu ril ru putura adu thuwa soya ral tante chu ration card ta thun ngal ni se asamin Bangladesh atanga dan lova lo pemte vote anei ti rangin vote bo nei ti ve mai tha ati thuwa soya vote an nei lo chuan mi khwal ril ru an put a hlo pha thu asoi hei hi chu ka vedo masa po khanin karon nge karon tilang to a ti chun an noi hianin kan chiar leang ataka tong tu ni chuan alung ol thak lo sin atong thei fal do an lo pe lain pani te kha an lo thu ru nge an zon lain pakhata lo bi bo le mana chaklama company peng thleng an zong zuya thlanglama truck terminal thleng an mu zo to lo apoi ber chu thla kan lak sak man lo kha athin rim thla ka sin khati an bo po kha kan ring lawani an mani kha mulai la chu an melaro kan la chiam khop mai athin rim thla kani ataka tong tu tan chuan na chin khanin apost tu khanin aron soi kim lawa apost tu ti la tu na comment khianin aron post hawa leram roti pacho khania ti khimi thu po khi leram roti pacho thogen aron post khania ai a na ma po an ha viong ti kharin theya en poni san huang taung ti chu arin thiam theini achan chu mizo mi pui thei min ngam tlata an huang taw tlat ti kha kan hriani a point a zelo tak seta heti hi chu thleng lo se du du sa mani ti kha karan soyani chu kan chiat hale jalang kan siam berin a chan tlat boka a pu thla kani hi central OMA angzong po a no chuawat hi an ngai tonia rontia enge veng chunga inin lo luatir dok ni dok ni a veng tin OMA hian om phalo se buaina om lawang MLA gin ti kan nei chung chu engma at fel lawang ratlantan association tu hothin ho khan an thlawang haule ro se heti hun hi ala thleng don ti hriat na wangin ratlanten kol chungchanga I film khurang u kan timol molani kha a engama main chutiang ti te chu u naw nama chiang lo miswale in chantira anti soi result chu heti hi ni lomni comment sang trong kam bung ruwa anon nei thiam khop mai thina na le tuna chuan kan Prime Minister Narendra Modi le Burma a ai an shroi tu lu an ho tu bermo minong hai inkom na an thu post kha kan chiar le zoi anga ti chuan comment te po chiar kan tum le turangai o minong hen chuan India rama cheng Burma mi sang tam tak abik takin marchak state ta cheng te shroi kir le atum thu apuang khai en poni sala kan chiar thajelang thudon danin minong ngain chuan ti du dana le sumle pailama harsan na to awanga India ram tlan chia an khuwa le tuite him takan lo ho theinan India Prime Minister Narendra Modi nen anin muani tiani kan chiar thale jalang ka le pek ni som pasari mar sang ni som ni panga hian ratlan zong shroi kir le thei be sei an ni a minong ngain chuan ram danga tanga lo ho te chu him taka an kalna tur ei tur le chena tur siam sak ati amani khai he chu avalo umdon ve tira u tunami hi hei kale le pek ni som pasari mar sa ni som ni panga hian ratan zong shroi kir le thei be se ani a minong hlein chuan ram danga tanga lo ho te chu him taka an kalna tur ei tur le chena tur siam sak ati amani atini ei tur le chena tur atiam sak chu khai
ale lama chon ava han ro pui ve tira u ro pui khop mai hi ataka ti chutum nge nga chu ti rol chu deng ting nge Mizoram lo om to Mizoram ha ti nga nuam ti taka enge I zalen taka I om to then ka thi I an ho chho she de angem o ka ti ma se mani ram na ho khya tu thu chu om mi alawani me mun danga ram danga foreign train India anun kala mo Mizoram state a mani ram nimi alawa om kha nuam ti na tur kha chu om mi alawni kha chu mo mani ram ngeya om chu nuam nge yang amera chu mi hring rin ru hi kan soi thei om lem lawa I she tak te pon lo om mai thei ni khatiang kha ania tin achung na ma khian thu don danin minong hlain chuan ti du da na le sum le pai lama har sat na to awanga India rama tlan chia ra mo India rama ral tlan chia an khuwa le tuite him taka an lo ho thei nan ati hi hei I a ril ru om khop me a tlan chia khan ni miawa an mani ram tlan chia san khan ni miawani India ram Prime Minister Narendra Modi ne na meu ti hian a khila chu wang chonin a ko hodon ti na kha chiang ani hei March ni som pasari sa ni som ni panga ati ko maya hei chu keini point kan lo thamon pui viau ti kha arin thiam thei khop maya ni e han ho chho sela kilama po boina neu an nei thina kha nei to lovin in rem sela kan lo du pui khop mai ti kha karan soi ni le ta sela ti khan kan du tok le anga viewer ta khan tuna kan share chua ho zong tele headline comment na kan share atang tele ka soi tang khanin in ril ruam kha comment section a khanin in lo soi le doni ti kha kan non soi le ani chu kati zong kha tun tuma kan en le thei ni le ro se